Çakır. Akrandan bilmiyor. Sen artık bana cümle tartıp gidiyor. Anne o zaman telefonumunu cüzdan mı? Sizin aklınızda yok. Siz de hep koydunuz. Siz de hatırladınız. Siz de biraz hastane etti öyle. Biz de Düzekini çıkardım ben, militanı çıkardım. Çakırayım militan almak oldu. Militan aslında çakıraya yok mu? Akmaklar. Terbiyesiz. Kapısı kalmaz var. Sizleri koyun. İstedi diye çizgi Sen artık ortasında sen de mağdurunda bu da mesele bir yönden kötüğün cinak hepsi. O şunda canıkan kaçay telefondan. Oy bunday suya takaram. Jönel oşo şumduk süylödüm. Jönele sayra attılar. Sayra attılar. Şunu böyle. Kudaydım gözü var o çocuk. Kudaydım gözü var. Мамамды карап турганда силер антип айтканга акыңар жок. 7 баланы төрөп чоңойткон. Биттейген бардыр эле. Сен антип айтканга акың жоктуң бу, тилиңди бас, оозуңду бас, сайраба. Мен да сени көргөзсүз жерге көргөзүп коем азыр. Акырын эмес, эмнеге монтип сүйлөгөнгө акыңар бар? Тетиги кыз эмне да аңкылдап атат жөн эле. Жетим балдардын акчасы ошолчу жетим балдар. Карап турат ошо Кудай. Ошону керек болсо деген монтип беришиңер керек болчу. Могу жерден чыгарып туруп беришиңер керек болчу. Сурбасаң дагы акмактай болуп телефондон чыкырдың. Ошону бердиң. Мол жердеги жаныбыздагы келин, мына бул жердеги келинди кайда кетти? Ратка бери кирсең, мына инвалид баласы бар. 2 айлык баласы. Ошо рекил акчасын таштап коюп кирген. Ошо баласын больницага алып барган акчасын таштап коюп туруп ушул жака кирген силерге ишенипчи. Төрт баласы менен күйөөсү өлүп калгандарга биз дагы жардам беребиз. Мен жети балам менен бергеним мына. Ошону экинчисинде Siz oy buçuk Yo, men деген силерден суранып атам. Мен киргем. Ошол өзүнүн акчасын эле сурап атат да. Өз акчамды сурап атам. Экинчисинде берип. Siz oy buçuk Ошол адамдар